Kajing don kibrio kiboyo yo khnyang jingpang COVID-19 kelahir kensan hakini ki arsni kata pra prangut haka siningkong bat tang ri punyungut haka sibaan. Lada nu jor bat ki khndiat singi baldap ka jingdon kibrio kiboyo COVID kabun bha namar ki poibet palat spangut haka sisingi. Halor kani ha bakren ba Dr. Amanwar Director katat kakoi kakhya ulai thu ba halor kani kin sawat nia yo kadai belas dang banduna kibrio bonwantes lani yo de sisa belas dang hiar ka jingdon kibrio kiboyo yo tu virus. La pan kro hakani ka singi kila don riu punyungut kiboyo thama yo te khunyang jingpang kat ba kibakoi pan kila poy hadu sispa lifeline ngut kikis ki bathma yo yo mentak sing gilo riu punyung. Karena kini sampusan kidan to East Castles Shifo atau West Garo Hills Sun Ribhai ar napo North Garo Hills ar napo South Garo Hills iway po East Janta Hills iway po South West Garo Hills but iway po West Janta Hills kikis ki banyak aktif baru kelum lang mentaksi ada mentaksi gitu ar hajar life spark revenue but kini si hajar terus pak saf kundai kidan po East Castles life usaha lagi gede di armed forces paramilitary forces but si hajar terus pak hatsau gede lagi way Nriu hapo West Castles arfusan hapo South West Castles life spark arfunyo po ribhai saf kundai gede di armed forces paramilitary forces but aspa new fufra gede lagi way West Janta Hills kidan Kafo East Janta Hills Kaar West Garo Hills Shispa Nriu kundai life sun gede di armed forces paramilitary forces but Shispa life sa lagi way Arfu ar gidan po South West Garo Hills life new gidan po South Garo Hills way di armed forces paramilitary forces but life Nriu lagi way Katra gidan po East Garo Hills but po North Garo Hills Arfu ar kibarar kawa mentakasi gilau Shispa life ulai but khandai fusan kidei kibara East Castles kat khandai kidei di West Garo Hills katway East Janta Hills lai po Ribhai district ar po East Garo Hills ar po South West Garo Hills but iway po West Janta Hills baru kelum lang kibara kawa hadu mentakasi gilau samhajar Southpa Nriu kita kelas lo kita Nriu fusan dan menai dengan way bakal minister ibu layo ban report po East Castles Ibrahim mengelak tes hadu mentasi arah jemen sini kita silap nyuf Nriu hajar laspa safufra but kita tes negatif kita silap Nriu fufra hajar sanspa kita skiba ngilale menem kasi khar tarik umai Oktober hajar afo paro kilo si hajar Nriu spa savula but ibrek barum sipo adalah betul hadu arba jenis ni mentah kasi kilo safunyo hajar Nriu spa Nriu fula apo East Castles kita safusan pra gede naki armed forces paramilitary forces ar gede ki high risk case ar gede di INI case iway di sari case barang penting cluster hinyo Nauman Sam cluster iway Police Bazar cluster R Walapati cluster R West Garo Hills Shifo High risk R Police personnel pra Ribhai Sam High risk South returning iway South Garo Hills R Paro R di health workers North Garo Hills R di high risk West Janta Hills iway di high risk East Janta Hills iway di returning but South West Garo Hills iway di high risk case